खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबु सिंगबु तराम नौसरी अहनबदा मरेबा पाव जिंगननिंगाय बमोंगदा लेसाबी अमा हाइरोकी ngarotel ngatiam soi lokon da sina fangle Moltukta lalawbu singi attack the like jaba army personnel taratare ki mafam da ikai kunna utkre thogdogodu pangdabgi thongi haina chief minister na haikre amadi kozri amadi jukogilam mangdanaba thok paikhatpiu haina lamdangdugi miyamna ISTV news ki thangda marirena singi puning chingchilagli Pau Sodarong Pizere Nipi the Sataba, Mute Minagi Togdok, Lepalitri, Masayu, Jinganing Bamong, Leshabi Ama, Hiro Part Tugi, Ngarotel, Ngatiam Soy Lokunda, Sina Fangle. Lekita Binupi a Sigimaming, Nintozam, Revika, Jahikun Manga, Apopa, Ingo, Hiro Part 2, Tomal, Makundagini. New Managi Fanga Pauda, Maha, Marang Hiro, Litanda Pangtopa, Tarabus Melayang Ba, Chakibani. Nuidang Halaktre, Jenba, Jong Bayarong, the Haina, Lanaring, Nasayu, Labuk. Pasina asib hakchangwena thengarapani maki mangakta fini pagi dak karigumba arumba posak amana thomba amadi athauba posak amana mamaida yankhibagi dak phomlerami mapu kanana karigidamta halami mino haiba chapchaba khangmangamjri police na mihat pa puthoknaba thabak pekhatpa hokre amaromda ningthaujam revikabu minungsi yawdaba mongda halaga thamlambabu yadingda phungdoktuna lamdam adongi miyamna khongjang changchinba hokre Amaramda Rebikabu Hapani Jingnaba me Amagi Mayum, Mai Thakre, Hairi. Sachivatang Marida, Sandal District, Tenopal Police Station Gimanung Janba, Moltukta, Lalobusing Zathakiba ambush the Lake Java, Taruk Suba, Drogare Zimenki, Army Personnel Taranipan Gimanungda, Nasi, Personnel Taratrekim from the Ikaikumdaba, Utpaga Lunana, Aruiba Matomangam, Pangtoknaba, Mayum the Punakre. Nasi Infalki Airporta, Pangtokiba, Kaikuna Utpagi Thorum Adida, Manipuri Governor, Said Ahmad. Chief Minister Okram Bibobi, Deputy Chief Minister Gekhangam, Yang Khaitare Suba, Mountain Division के Major General Nageshwar Rao, IG Assam Rifles Shot के Major General BS Srinivas, Army Amadi Paramilitary Force के Mokoktongba Officer Singna Sarugya के Garo Order Pritana Ikaikumnaba Utki, Thorum Sigam Mari Lenana, Chief Minister Okram Ibobina, Paumi Singh Fundo Kibada, Kulai Piper Singh Zathagiba, Togdogadu, Pangdaba Thawongi. Togdogadu the Janariba, Laloba Singh, Fananaba, Par Sarkar Amadi, Myanmarging and Kaiting Jinduna, Tibo Homogitabak Jatari. Ministry of External Affairs, the Hizajuna, Myanmar government, Laloba Singh, Fananaba, Mateng, Pangnabasu, Hizagani Haina, Fondoki. This is cowardly act. Every citizen of the entire country should be in the strongest term. We should have to be condemned. This type of act, they will never succeed. We will fight together, being a citizen of this country, and they cannot never succeed. We will fight together. We are always fighting together with the central paramilitary forces and with the state government. And we will always request to the government of Myanmar through our Union Government, Ministry of External Affairs. So please help us. We would like to crush this anti-social element. Infal Airport Tulakiba, GOC, 3 Korgi, Lieutenant General, Pipin Rao na, Paumising the Fondo Kibada, Handaki Todo, Asida, Armigi Makeda, Local Intelligence ki Asoibamo Fawa, like ide. Mamangda, Tokotaba Togdokaya Ama, Mangzong no Pau Fangbadagi, Tokidre. Hauzik, Border Sil Togduna, Tibo Hombigi Tabak, Zatariba Asida, Army Personnel Taranipan, Hakiba Togdokta, Janabala Lolu Amata, Favalitri, Haiki. About this attack, sir? No, you cannot call it a failure of intelligence. A lot of intelligence inputs are available. Intelligence inputs are available, and based on these intelligence inputs, we keep acting and reacting in various places. So you'll see a number of incidents have not happened because intelligence inputs keep coming every day. This is one such incident that has happened because basically why is the Army, Assam Rifle and security forces here? We are here to make sure that the people of Manipur live in peace and tranquility. We are here not to start a war, not to get into confrontation with somebody. We are here to usher in peace, and that is our aim. Have you apprehended any cadres of that? As of now, we have not been able to apprehend any cadres. But to say that yes, the group which has taken part, cadres of these groups are being apprehended almost
every day. If you look at every day, we are apprehending cadres from Imphal, from other areas, and handing them over to the police. In fact, what I have just learned is that the person who has just died, Major Raja, was also apprehended in 2012. Wathok oiraba kozri amadi juko gilam asi Manipur gini maruiba lamkhai ki sarwasi mangdanaba Manipur gamena paikhabam thokpa thabak paikhapiyu haina lamdamdugi miyamna ISTV news ki kuthangda mari leinaba singi puning chinchakli hiramsida report ama अफब मखल की खुलाई पाइब मियोसिना ngak selaga सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कोजरी एरिया फाउना जुको तंपाक तमना मणिपुर की लमखैदा किलोमीटर 15 रोम लंबी सेमजेलपदगी लेबा वाथो ओइरबसु खुलाई पाइब सिंना ngak सेनबा मरमना खुदोंग थिनिंगाय ओइबो फिवम लेबदगी मतम सांगना स्टेट असिगी जर्नलिस्ट सिंग चंगनुना पाउ लोब ngamdana लाखरबसु ngarang ISTV न्यूज की मियो यानिना साबा अखनबा टीम अमना मफम अदुदा चंगसिनदुना पाउ लोब ngamfre ISTV न्यूज की टीम अदु MMTA की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर M कुमार अमदी इंस्ट्रक्टर कुमाम तोमना लमजिंगखी मियो मरीना साबा टीम अदुना तदुबी मनुंग चनबा इमे फितुमगी कसुरी एरियादगी ओहेबुरे रेंज दा लंबी लेतबा सुप उमंगदा खोंगना पुंग अनि मखायरोम सब ngamba चिंगमाय कया लालगा चलबा मतुंगदा मफम अदु फावबा संग ngमखिबने टीम अदुना मफम अदुदा चंगसिनदुना थिजिन खिबदा मखाताना लंबी कलंबा थेंगना खिदे खुलाई फाइबा सिंग लेबगी ममीसु ताहोदे नागालैंड के बॉर्डर विलेज ओरिबा खुजुमादगी कलप ओइगनि थाजनरिबा लंबी अदु सांगवा मदि नुंथिंगनि मतम थेंजलपना टीम अदुना मफुंग फाना पाउलोबा ngalokhide मफम अदुदगी हलकलबा मतुंगदा खुंजा सिंग उनदुना जुको तंपाक कनागिनो मफम असि कंसी हाइबदि करी करी थवक पाइखतप ताइ अमदि खुंजा सिंग अफामना करिनो हाइबेगी मतंगदा फोंगलोकनर खैबा वाफम सिंग बंद्रे असिदी कोई मणिपुर की लाम ने कोई मणिपुर लाम हरगा कोई माओ की मप्पु वैबा लाम वैबनी अदना मसिदा होजिकी शॉर्टन अंगमी चंगस्लाकपा हाइबिसे कदुङै दसो मसिदी थदुकपा यारवाय अदना कोई कन्ना होजिसु थेनारबनी अदना लामदगी असि चंगसिंबा असे यारवाय हबदिगी कोई गवर्नमेंट सो यामना तसलागा लखिबनी आइकोई मणिपुर की लामनी हाइबिसी अखोई मियामना सोमसी खंगदबा यादे हाइबदी मसीना मखोइना मसागी ओइगनी हाइबदुना नमफु ओइना तौबसी आइना निंगबदी जियोग्राफिकली ओइना मैपदा फजाना यंगलगा हन्ना ब्रिटिश की टाइम दुदा अखोई पाइपु खोइना आदा चांगदुना थबक तौरगा लो उबा अदुगा नपी यंगसंग नपी गुमा थाबसी ब्रिटिश जमाना की ममंगदानी मतमदानी अदुना मणिपुर गवर्नमेंट ना याराबदी ना तना कन्ना अखोई की जियोग्राफिकल मैप फजाना यंगसिंगलगा अखोई की हक अखोई की मैप अदुगी मुतुंग इना मसी बंद्री सी फजाना अखोई की मखोइना हुजी कयामुक चंगदुना लौबसी लोसिन नबा मणिपुर गवर्नमेंट ना मसी तक्सिन बियो हाइबगी अपील तौजारी वाथो ओइदुना लाक्लबा मफम असे मणिपुर की पाउमिसिंग कनामतंग ngasi फावबा चंगबा ngamdana amadi changaga पाउ लौबा ngamdana लेरकपा दो ngasi ISTV की ननावगा लोइनना MMTA की मेंबर अनिगा लोइनना मफम असिदा अखोई हक्थिंगना चतुना यंगजनजरे लोइनना मफम असिदा हुजि ओइरिबा फिवम असि अखोई मिना सु उजरे मियामदसु पाउदम असि थमजरी लोइनना मफम असिदा मणिपुर की कैबिनेट मिनिस्टर अनि अमदी माउगे MLA दिखो चंगसिनदुना थबक सुबगी लंबी कपई थबक लेपनबा खंगलंबदगी हौजी हौजी उबददी मफम से लंबी कपगी फिवमक्ति उद्रे थबक लेपा माले अदुना मणिपुर सरकारना अकनबा मियंग चंगगदी जुको तंपा से मणिपुर गी ओइना अदुमक महौसादगी ओइदुना लाकपदो ngasisu amadi tungdasu oirakigene habi thajabsu tamjari nanaw loina pawdam deiba TS Ranjan Kozari Juko अमरमदा कुयाथोंग पुखरी असोबो मपादगी लक्ष्मी कुमारी कौबी सही तरा मंगरुम दंगाइबी निपी मचा अमा सटकिबा तांग अहोंगी नुथेल पुंग मैरोम ताबदगी मयुमदगी थोकिबदगी हौजिक फावबा थीबा खंग्रे हैना नुमनुंगी मियोइसिंगना इम्फाल पुलिस स्टेशन दा कंप्लेंट थागतख्रे महाक फुट मैरोम वांगी कुचुंगवी मांग थोकिबा मतमदा सलवार खुग्राव अंगोबा अमा सेटकी अंगोबदा लांगबा फ्रेट अमा लिटकी हैना नुमनुंगना पुलिस दा थीबिनबा वकतख्रे कनागुम्बा सिंगना हारिबा नुपी असि थेंगनबिरबदी पुलिस स्टेशन नत्रगा मोबाइल नंबर 9089684978 दा पाउ पिबियु हाइरे जुनगी तांग अमदा पांगथोकिबा ADC मिखल अदुदा पामदबा थोदोक थोकिबा मफमसिंग ngasi amuk hana polling station humutani thoida report tawkhre amadi numit aduda
bot pangthohdaba polling station anishu ngasi mikal pangthokre hauji phawbagi irang thokpagi paw leitre Arvan Health Center Thobagi tongan ba pham kharagi pangthokiba DPC gi fall haidoktana thamlibase athubada haidokpiu haina DPC candidate for the post of LDC pharmacist MSW and grade 4 gi convener TI Sanjoina phungdokre Mayang hongda pangthokiba pawgi mifam aduda candidate singsu sarwyaki Sanjoina makhatana center sigi oina staff nurse manga pharmacist ama LDC ama male health worker ama amadi grade 4 tara puna post tara nipan long nabagi viva bosina english ni tara humdoi gi November da pangthokre adubu english ngani tara manga yorba matam asi fawda haidoktana namsinduna thambikre maramsina athuba matamda haidokpiu haiki Manipur Sarkara Sanaroi Singi Bifam Thokpa Incentive Award Pithok Pidabagi Mayokta Ngasidagi Kumal Lampak Sports Complex da Sanaroi Singna Men Get Lonsinduna Khongjang Tangsin ba hokre Khongjang na saru yakiba Sanaroi Emana English ngani taramatoi da Jharkhand da pangthokiba Kunthra Mari Suba National Games da individual amadi group event da medal lorok pasinda pigani haikiba incentive hozi fawa Kunthra manga suba National Games loikraba fawa pithokdri CM amasung Minister Kyana Masinda Sanaroi Singna Malyamda Manipur Saktakli haina wahaina fazalabasu manunga zatharibasidi Sanaroi Kyan ningba kahele atu matamda incentive award pithokpidaba tarabadi akan makhongjang sangsin badanatana medal fawa sarkar da pithokpi khongjang changsilakpa yai haiki Hana le man matam sidagi biji boxing da sum position long no disgrace ta waka ngasi di players in jaloi mak player gi is haiba tare ma matagal loi mak mangi boina oi adu sai gi nganoina pion ko presenti ba mai thabo ko thabo mayam ji da pangre adu state government na traga minister na koi gi kan to jiri ba man to jiri ba kan sing gabi sing sipang tv ta ga di koi gi mayam na 31st National Games and 34th National Games thona ko medal mayam hantukpa duga Manipur da lei ba mapanda national championship sa badu mo mayam koi ko to na simo ko mai pungin sanction na ba na koi gi players sing mayam kana raga main to la lei jero su sida Lakanuriba Great June Uprising Marinena ngasi Film Forum Manipur amasung CAF and PD Level Welfare Association gi thomisingna Kekrupat Sengdokre Tawamaska Marinena Film Forum Manipur gi President Laimyum Sujakantana Forum gi oinadi tei kudingi June 19 gi mangwainana lamtu sengbagi thabak ase calendar work oina thable nongkhai gi damak thawai katkiba athobi singi mafamda kaikumda ba utpa mathautai habegi wakalonda calendar work oina chathabani haiki Ibang thadana thawaina padapi graba lebaki athobi sing asi akoina kadumda kaudeba wakalonda changanjaba CAF and PD Level Welfare Association gi General Secretary Ramanderjit Moirang Chana Nomagi Chara Taliba Sinmi Oirabasu June 19 gi thodokpudi chei khudingi tekta kaidana tengbang biba mathau tai habiki wakalonda Kekupa Sengbani haiki lingam khaigi matang da 2001 da khigi integrity Manipur gi manaba ki da ka thoin ko thaw ba khoi chai panda ka thuk se bagolona na makham ki bupa pham si lu lana thana bagi wakhalon da si su service ke Kuki Baptist Convention Gambi number banga Kapokpik area na sinduna ngarang World Environment Day kachelman bida pangthoki tawamasida MLA Nemcha Kipjen mapigani Nemcha Kipgen SNL Principal Chief Conservator of Forest Mulko Hau Kipgen DFO Sadar Hills Robert Salam Germany dagi Dr. Johan Amadi Dr. Guidosu Sogyaki tawangki sarok amma oina u charkya thaki World Environment Day gi thauram Self Employment Voluntary Association Seva Manipur Sinduna Association asigi North Babupara da leiba office ki conference hall da pangthokre hairi Bisnupur district ki manung chana leiba Tronglogwi awang lekai da Mass United Green Association Raja Ram Mohan Roy Library Foundation Kolkata gi Santhang Galone na saba public library ama miyam da khusin nakre Thawamasida Parliamentary Secretary and Prithvi Raj Bisnupur Jila Parishad Member M. Birajandra Pradhan L. Tombisu Saryaki Library asi Raja Ram Mohan Roy Foundation na lupal lak mari piraktuna ate award pa senphamna local MLA Pradhan Member amadi miyamdagi khainaraga lupal lak 13,000 changna sakhibani Miyang didamak thangji nimit jawdana nungtige yupong taradagi nungthilpong mari fawba hangani hairi Compilation of Manipur State Act and Rules with
important government instruction office memorandum mingthonba lairik ama High Court Bar Association Manipur gi conference hall da kongkre tawabasida advocate general KS Ibohal Bar Council of Manipur gi chairman L Ibotombi High Court Bar Association gi president L Syam Kishore su sawyakhi BJP Kumbi Mandal na sinduna ngarang Van Mahotsav thoram pangthokre PIC Kumbi gi koibada mandal gi president and Manina Lusinduna uchara sing thaki Science Club Jirivam Government Higher Secondary School na sinduna World Environment Day gi thoram Jirivam Higher Secondary School da pangthokre thoram asida ADC in charge Ais Dhananjoy school gi principal CS Dhirendra su saryakhi thoram gi sarok am oina school gi campus da uchar kya thaki World Environment Day ga marilenena haingang da laiba ibudhau marjing jingda BJP Mahila Morcha na luchinguna uchara kya thakre thoram da BJP gi Vice President SI Saitabhama Mahila Morcha gi President RK Pramodini amadi Enlightened Knowledge Higher Secondary School gi Principal P Sarat na chingba myoising saryakhi Higher Secondary School complex su uchara kya thaki karigidama World Environment Day pangtoklibanu amasung mahosagi film Kanbagi tangai fadabagi tang matangda Principal P Saratna wafam kya phungdorli World Environment Day ga mari lenena MSU Thawal District Committee na ngarang Thawal College Lambi Thawal College Campus amadi Waikhonmani Girls College ki campus da uchara amadi haipambi sing thakre Lebaga Sakanglabi Nurse Sankitan Sesakpi Laisram Ningol Baisamim Ongbi Leren Tongbi Kongbanandi Mamnekai da Laiba Mayumda ngarang laikhidre Masagi chahi Mafurani Toy Sukre Sesakpi asna ngalingi matamdagi Nurse Sankitan Basok Khubak isai tamlaktuna tongan ba guru kya dagi Jagoiras Ghost amadi Udu Kholgi Mahitamki English Muga Samafan Homfudagi All India Radio Guwahati gi Nurse Sankitan gi approved artist oibugalunena All India Radio Imphal gi Be High Nurse Sankitan artist ni Mangna Kala Sigil Lamda Lawriba Thogdangbu Sakhangbo oina State Kala Academy Fellowship yauna Manakya phangki Mari Suba Literature gi Festival ngasidagi Kangla da hokre Nimit nini suma sathagadaba Kangla gi hall da pangthokpa festival hodokpugi thoramda Lok Sabha gi MP Dr. T Maina Art and Culture gi Secretary K Radha Kumar amadi Professor Dr. L Khagendra yauna Literature gi lamda thabak toriba miyai kya su saryakhi Festival asida symposium short story reading amadi cultural program sing yauri Thawanga mari lenena Professor N Khagendra na Manipur da aibagi changasi sahi khara sta hengalakle aibagi sang hengalabadi amadi pabgi sang hengalabadi samasasi afaba maikida lakani haiki Dr. T Mainana haikibada Manipur gi literature gi thak hengal handuna national gi thak ta festival asi pangthok patangai fade literature gi pukai inthijana thamnaba onaminaba changi haiki Aitoi State Kala Academy sida archives ki adulena museum branch sama hatu pire ne kaje asia maru pore masida archives da museum sida ani legi me apuna ma si yai me kai khonde laga aitoi si pukai han har da pukai si kara ena mabu kanna pathonga amda basi kai kan hone biwa ai me amu angachari Thawbal District Table Tennis Association gi caretaker gi jahi tara dangai ba majanupa Petroleum Sports Promotion Board Table Tennis Academy na lemna nahi masing tamhanbagalena table tennis masana da semgatnaba khalakle Academy na khalaklaba nupa maja adudi Yankhom Khalendrajit apokpa Waidamu Thawbal wangbata badagini ISTV News na Yankhom Khalendrajit ka akhanana unabada mangna phongdrakpada asiguma khudong chaba ma phangwa habasi mahaki lebok phabani Maki Mapana Thawbal District Table Tennis Association gi caretaker oina lerakpadagi pilingedi hongna sanaroi kyana hundoklamba fattaba bet amadi ball sing khunduna sanarakhibadagi ngasigi filmasi yawakhibani Academy sta leiduna mahangna Manipur gi natana Bharat ki mingjit puraknaba honagani haina phongdoki mapang ngasigi filmasi yawraknaba honabada mateng pangkhiba singbu thakatpa phongdoki aina gano sugum khalako yam nungai andagi वो तुंगी और दे वो भारत की जे सो मिशन ओई खल कोई की ऐना है मामजी है आरके देवेंद्र कस्तंगी एसपी माना सपोर्ट हो प्रजा कोई भारत की कोई भारत की क्वाइदे की मकोक थोंबा ओइदना मयांग की प्रजा तो सेवा तो से
अमरमदा मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की टेक्निकल कमिटी की कन्वीनर ए.के. बोजेन मैथन फोंदरपदा यंकोम खेलन रिजिडेंसी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टेबल टेनिस एकेडमी ने सही तारानीथोई मखा की इंडिया की ओइना मियोय मरी खनबदा अनिशबो पोजनदा तारकी मापुंग की फिल्म से यौरकनब होटनबदा मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन चाउन होनरकी माकी तुंगी पुंसीदसु एसोसिएशन असिना होनखिगनी हाइबा वफम होंदोकी वन डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन मदी मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन टाइड अप तौरगा हंतकी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड तगी ना कौरीबा ट्रायल सिलेक्शन दसदा मणिपुर दगी अनी थाबसदा यावदब यादे हाइबगी अचौबा डिटरमिनेशन मग लोइनना मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन अचौबा इनिशिएटिव म लौबिकी मतांगसिदा इन पंजनिंगबदी हौजे हौजिक अइना सानरोइबु थौगत मियोय मोइना मणिपुर हाइबसिदी अखोय सानबा हाइबा मसाना सिदा लोइना प्रजा खुदिम गाउजै कनागुम पैसा लेत्रकसु बिलो प्रॉपर्टी लाइन द लेरकसु अनांगदुनबु फरागदी अखोय मागी दमक्ता मियोय कया अमा मागी मतुंग द लेपी हाइबसिनी अइना मयामदा थमजनिंग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल अमदी खोंगोम सर्कल वेटरन स्पोर्ट्स एसोसिएशन अनि खुसम मदुना थाहुम सथगदबा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम टेक्सम हाई स्कूल ग्राउंड दा हौख्रे हौदोपगी थरमदा डीएफए थौबाल की प्रेसिडेंट एल चंद्र किशोर सेक्रेटरी एल कुलधजा डीएसए कक्चिंग की प्रेसिडेंट वाई मंगोलजाव बीएसओ की सेक्रेटरी एम निमाई चांसु सरुयाकी प्रोग्राम की मखादा क्लास 5 टिगे 8 फाउगी मनुंग लरिबा आंगांग यांखै चैवल अमदा निमित हुमनी फुटबॉल की क्लास पिगनी अफाबा सानरोय पुथोंगबा लखलकलिबा खोंथांग असिदा ममा मपा अमदी मियामना मतेंग पांगबिनबा एल चंद्र किशोरना अपील तौरी मसलम नमसी अलमनसिंग गार्जियन सिंह मसाजिंग थाबिर कमिटी पांगबिना अनहना प्रेस मीडिया खुंग थाइजे हजुल इसलपदा मरेबा पाव अमुहना जिंगनिंगै मोमोंगदा लेसाबी अमा हैरोकी ngarotel ngatiam soi lokon sina fangle mol tukta lalobus nge attack te laikidaba army personnel taratare ki mafam dai kai kinda boikre dogodu pangdabagi thawni haina chief minister na haikre amadi kozri amadi juko gilam mangdanaba tabak pakhathayu haina lamdamdugi miyamna ISTV news ki thangda mari lena bu sing tuning tinchale hojigidi ISTV ki paw ni tabi bisim amukana